keken Tuhan toto kalak si tekbana. Ku katakan bujur man bandu oh Tuhan, alu bulat ukurku, ilebe-lebe dibatasi deban rende aku mujikan. Jana muji gelarndu, arcimpu aku ngadap kuru mandu si badia. Idem keken Tuhan toto kalak si tekbana. Arkiteken kam setia dengan tetap kekelengandu, enggo icidah kendu maka gelarndu ras perentah-perentandu belina nasangken kaipe. Tupung kula bukam ialo indu aku, alu gegendu ipe gegehindu aku. Idem keken Tuhan toto kalak si tekbana. Amin lape kam si meganjangna, ipe kena kenandu ngekalak si meteru. Kalak megombang labanci cebuni ibas kam nari, tupung aku ikeleweti kini seran, iampang-ampang indu aku makala aku bene. Idem keken Tuhan toto kalak si tekbana. Ilawandu imbang-imbangku sisanganangamu, alu gegendu ikelinindu aku. Ila ko kendu kaisi enggoi padan kendu, oh Tuhan kelengatendu tetap rasa lala, bahanlah serta dahin si enggoi bena kendu. Idem keken Tuhan toto kalak si tekbana. Alleluia, 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 alleluia. Kesasi bereken di Bataman Bandung, erbahan cakam jadi anak-anak di Batam. Jana herkiteken sie banci kita ngerana, o Abba, o Bapa. Alleluia, 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 alleluia. Ukur si meciho metedeh nang dangi di bata. Ate tedeh enda ipeseh kempak di bata salu toto. Yesus ei mekap penebusta si mejingkat ertoto. Enda me sini peseh man banta erkiteken ogen ibas wari minggu si 10 pitukan bas tahun
C si semal enda. Sekala perbapaan nina man deharana oturang itah duki maka nina ilmu kedokteran lit nina 350 buaina sendi-sendi ibas kula manusia. Oh, bagai yari pak nina deharana ita. Tapi tah dukin ateku jadi nina. Ibas kerinana si sendi-sendi silit eida sada kelngenca sinukah na sakit. Kaye pak nina perbulangan eida sendirian sekalak tuhu nukah sakit. Bapa nandai turang rasenina itepa di bata manusia labo kap sekalak nca. Tapi ras dua kala Adam ras Hawa. Janah lah pernah ipediat di bata kita sekalak. Lalap itemanina kita. Kerehen di bata si tangkasna kel senemani kita mekap lit ibas diri Yesus Kristus jina sini katakan kita Immanuel di bata ringan ras kita. Janah Yesus pelabo pernah sekala. Ia lalap bersada ras di bata Bapa. Maka nita di bata si telusada. Bapa, anak, ras kesah si badia. Janah persadaan Yesus ras di bata Bapa enda icidahkan salutakas ibas totona. Yesus tak enda jelma pertoto. Ibas kerina kejadian-kejadian geluh nasi penting. Enda Yesus lala pertoto. Ibas milih ajar-ajarna. Tupung ia ipridikan pe tertoto ia. Janah muatna pe matei ipersilangkan. Ibas toto nginda krina terjadi. Janah Injil Lukas sini bagikan kita ibas wari minggu si senda enda encidahkan nurikan Yesus sekala pertoto. Iturikan dai maka sope denga ngajari ajar-ajar na ertoto sebab ipindo ajar-ajar enda oh Yesus perban idah na Yesus ertoto lalap maka nina ajari kami ertoto Yesus. Maka sope denga ngajari enda ia pe ertoto ibas ada ingat. Maka sekali nari Yesus enda mekap Yesus si ertoto kempak di bata Bapa. Toto enda man Yesus mekap ertina ringan tedis lebay-lebay di bata si mada kuasa sini kata kena si gejap kena selaku Bapa. Ipediat na gegeh kebadian enda si mereken kegeluhan manbana. Jana ibas ngikutkan perdalanan ku Jerusalem. Iangkai igecapkan ajar-ajar karena sini. Maka selalu menjar-ajar redekah na reh tangkas naman ia ijanarikin sumbul gegeh. Yesus sini ikut kena maka reh ia kempak Yesus pemindonna oh Yesus ajari indu kami ertoto ipindona toto kaikin ngenda siman totonkan Yesus gelah banci jadi ciken na ibas kegeluhan janah jadi gegeh ibas kegeluhan na selaku ajar-ajar Yesus. Turang rasenina kekelengan
Maka guna ngalui pemindon ajar-ajar enda, iberikan Yesus tau-tau mekap sini rusur ipakai kita tau-tau Bapa kami. Maka ibas tau-tau Bapa kami enda, i pediat Yesus dirina, i petandakan Yesus dirina gelah i gejapkan kala ia enda selaku teman kala si jumpai ia, teman kalak si ngalau-ngalau ia. Ibas toto dibata i gelarina Bapa enda icidahkan ubah deherna Yesus ras dibata si mada kuasa. Kata Bapa enda, Bapa kami, Abba enda biasana ipakai jadi kata memperkuankan salu Muhammad anak nangdang bapana. Jadi lain ngenda sitik ras kata pa bagi saja pa sini pakai mankala isi saja pe silengai tandai si Tuhan asangkan kita. Maka selalu niahkan mabai ajar-ajar na gelah min pang dilo di bata enda Bapa ijei i petandakan Yesus, maka ia enda teman manusia man kerina kala sinotokan toto Bapa kami. Maka selalu ertoto kita terlebih alu toto Bapa kami enda si gejapkan sinanami Yesus enda teman ta manusia si bali ras kita si ras-ras ndilo di bata Bapa. Maka ras Yesus la pernah kita sekalak, la pernah lungunan ia teman ta manusia. Lit kalak nungkun bagenda isekin ngenda si irawat itambari i ruang ICU nina. Jawabna kai eime pasien kala si terkena gejala rindu berat nina. ICU di bahasa Inggrisna ICU merincuh aku jumpa raskam. Lit lima pemindon sini ipeseh ibas toto Bapa kami enda si pemena mekap Bapa i perbadiakan min gelarndu endam si pindo si peduakan reh min kini rajandu si petelukan berikanlah minakan kami si tep-tep wari asa biasna labor lebih-lebih laku bayakan aku sakalakah lang asa biasna si pempatkan alami min salah kami bagi kami pe ngalami salah kalak sir salah kempak kami si pelimakan ulamin babai kami kubas pencubaan artinya si tuhuna ulamin pediat untuk Tuhan kami dabuh kubas pencubaan. Enda melima pemindon kalak singgeluh kalak sirkini tekan jana silima enda me sini perlukan kegeluhan ta tau-tau nilahkan kita ibas pengalaman bergeh nari i tengah-tengah kegeluhan si rusul bergeh enda. Lit sadanina dakak teka-teki bagenda. Huruf kai kin ngenda si bergeh na kelakapnya. Huruf. Jawabna huruf B. Engkai perban B enda ringan i tengah-tengah A C. Nah di A C mah bergeh. Turang rasenina kekelengan gunam pegiah-giah ajar-ajar nartoto gelah namin ngit ertoto maka
iturikan Yesus sada perumpamaan. Kaki perumpamaan enda. Maka perumpamaan karena teman meriah. Sireh hendahi temanna mindo roti tengah berengi. Sebab lit temuai na reh. La ia maila mindo sa nuktuki gia tengah berengi. Perumpamaan enda ngajarkan kempak kita kerina gelah ula kita segan-segan. Ula kita biar, ula kita maila nehken totouta kempak di bata. Meriah minukurta mindo kempak di bata. Si Abraham daipe ibas ogen si pemena bapanta, si tikkel pe yala maila, si tikkel pe yala biar. Mindo kempak di bata bapa. Gelah ula min isasap kena ibunuh na krina. Jane sontar kena kuta Sodom. Si tuhu-tuhu belin ke dosana. Tuhu-tuhu ijenda di batas kalak bapa. Lagu bapa kebiaran lagu. Tapi bapa sidem kekelengan. Ras di bata si bagenda skalak bapa Abraham banci recakap-cakap runggu ije Abraham ras di bata bapa. Runggu, gua kira kalak runggu. Adi bas kerja-kerja nandangi rejabu empau nereh. Ma'arih-arih ije inda anak beru karena tukur umpamana. Inda pe kira-kira bagenda mah. Arih-arih ije Abraham tawar menawar. Adi 50 kalak ngenca si sikap geluh na menghuli Tuhan. Malabu karena kenduku tandai lang ina di bata. Ibas bilangan 50 hari turun itawarna jadi 10 kalak ngenca. 10 kalak pe Abraham labo kusontarkan kutai. Perbahan toto Abraham kota Sodom lasuro ikan. Inda di bata bapa si tuhu-tuhu mahuli dem kekelengan. Si pasti mereken pemindon anak-anak. Jana inda sini cidahkan Yesus ibas toto bapa kami sini surga. Maka bapa nane turang rasenina. Ertoto lah kempak di bata bapa. Ula kita lawesku guru-guru simbaso. Dukun entah pe pejabat. Selalu maba duit melala. Guna gelahban si anak ta bengket kujah redahin kujenda naik pangkat. Budi bata bapa lah kita. Adina si sungkun kempak kala si rusrunggit mindo kempak si daiban si labo di bata ini begenda. Adi sungkun kemida. Adina ibenterkan sen 100.000 jadi kai. Jawabna kai jadi rebutan, jadi perubatan. Maka tahu geluh, tahu kegeluhan, sini perlukan kegeluhan. Maka tahu Bapa kami sini surga. Maka totokanlah toto enda rusur asa buena ibas geluhta tep wari. Asangkan sibuk kita ijeng gosip-gosipi bas HP enta. Tak kaya dia basi posting forward. Padin si totoken to bapa kami enda ibas pusuhta. Entah tupung redalan, entah tupung lesek ukurta, entah tupung meriah ukurta, tupung rekai pe kita, tupung ridi, tupung kujuma. Enda nampati kita gelananggit kita miser redalin. Kami ni kala isungkun bagenda gerakan kai kinnya si mesrana kal ila kau kan ni jawab na kai move on ibas kisat retoto nari. Maka pindolah mandi bata gelah ibrekan naman kita kepentaran geluh lit kala nungkun bagenda datang engkai maka batang tualah ilebe-lebe rumah arus enda
itek-tek nih, itabah, jawab nakai, adi iruah beratnya labu banci. Maka rekai kita maka ertoto enda maba kita kudibata rebahan sasinanami kegeluhan si malam ras damai. Pace ebele kam krina ipasupansu di bata sidar sibar kuasana Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin. Yoga kita kerina ibas gereja si badia, ibas rumbun kita sentudu, rikutkan musuh tamaku. Kristus mengikutan tak sinulu hilalintah. Dagi olah kal kita sangsi, amin kiamu eluri. Dagi olah kal kita sangsi, amin kiamu.